fogole sereer maxey dak widaxina me nuun xane no ngel maak ne refna ngel ne no cereer ne ndax ɓaat o doktor fa nuun i xane koy i mbuga ndoratin no me i ndey ina fede faak ta ref no xatima xe nem laytan rek cereer ne ka ref o qolo yaaju to o kiino kiin a jega teen a lasum a jego saaru la ando naye a waagano salit teen so mbugo gidim a paax we ando naye owey a njega o ɗaay no kem fiya a mbindaxam a ngoyaxam e um leya ne rek kam jema xoox o saares no ke ando naye ten refu cereer ne so xane xan i ndorit no xatima xe no simalawe ya ndaye simalawe o den moƴu may no xatima xe na beta ndax simalawe ka lele o gaabu a mbaftu a ɓeer no maagole so a mbadiid Saalum so da ndefan o maagole Saalum bo na mbelale simal mene a mbaftu koy a ngenik mu refna kama sinig kama olale simalawe a nanga ngoyel rada rada o tiim den koy refu saamaan e simalawe saamana ndimba ganguna we mbage ngajrandel fo simalawe den itam amaya lool to ka ngoyel yal pangol mbaat madag den na njura a kangeer lingeer a reetu to a sooj a to fo o yum o leg ɓax we a kangeer fangol maako kama sinig xat na jaxaaw bo fayil ganguda we den na njura pangol ke sareen we a moƴa may kama Ñaaxar fo no foofile a mbeel a miñula a ngiis ndiiki to a ref a ndeer warang fa ñaning a xoyel a mbelale no sareen wa ɓaak maak ma sareen we a njuurwa a jega maaga e xeƴa jombe ta ref a mboy no taan no sareen we o xottanga maaga bo kilometre ɓetu fo ɗik a jega
sahla dubaɓe nahoyel portage a an e o xottanga maaga bo kilométre ɓet fo ɗik a jega sahla dubaɓe nahoyel portage a an na a paax to a xoyel Pointe Sarène mbaat i leyan itam Ponto Sarène we no eetu quoi a ndeer a mbelala no Sarène wa fa Ponto a ngen u so a soog ka ngot a sinig ɓaak ne no Sarène we a reet a mbaada ngaroog na ndax a ɓoxot a xeɗ den i layanga Sarène a yiif in a ndet no xa tem xa lakas nen Comay Yiil Parar Kef Moyoy Pasoox Baling Biban i ngar no Jaaxeer we Reewaan we fo Soowaan no miñu ka o teewaan ka re'u o yaal xoox to a waag a suptoox muumeen nu ta bugit ina a yoonanga fo o Caaxeer o timum cooxu saax le Jaaxeer kama Njaafaj gonum le o Caaxeer oxe o ndoola reeɗu nda a bug a jeg no andole teewaan oxe nene a janga ni jini a xoytel bes o Caaxeer oxe a ret a paam mbudaay maak yata jatna a catale jini ne a sutwiid to a laamtin keta waaɗa mene o Caaxeer oxe a doonin e kam ñoowta neno ndool kam saax lene kene ka ref gaci nami yaam kam jala nena fop jini ne a doonin e waaga xongo coox xalal nu bugoona ndaa xano ɓoxotaam o kiino ñoow o Caaxeer oxe a doonin e jigéen ɗik som jegum ndaa waaga xongo coox o leng na den jini ne a leyine o yengole xam gar xotiid oxe o coox ka xam to o feet no waxtu neeke o gar jang ke regoonga o yengole a fad jini ne a gar to a war oxe moƴna ref o ndeɓandoong no jigéen we feeto la yaa fop a mbondoox na o Caaxeer oxe a retama jini na jini ne a cooxin o ɓiñ naak o ɓiñ fambe o ɓiñ mbaal mbep ngaaf fo o feetaaw ndaa yaa kene fop a xewa o teewaan oxe no ɗaat oxey ga'a den yaa o Caaxeer oxe a numtuwiida o teewaan oxe a suptu mbaafal to a xetwin a fuul naan to a jaɓ ke jini ne a cooxuna fop o Caaxeer oxe fuul atina a fi'a fop bo a fadiid mbin na Soowaan oxe ref ina o ɗeet yaa ta wetanduuna ke xiw ina o Soowaan oxe a leyine waaga xong o wodan bo o ɓaato ga o Soowaan oxe a muktin foofi to o Caaxeer oxa a ɓaato ga nene ngool wa ɗar a roka o Caaxeer oxe ta lay o Soowaan oxe ye a soɓanga e waaga fi bom ga atin yaaga boog woguud axam ndaa daknaam ndiiki o jegeles o Soowaan oxe a doonin e fat i ndet
mano ka hateha ta hateha in dandet o ka hatehe a jang o de ndoro le ten to aga ne fop awatitna talayo cha hero he ke daluna fop no tewano ha abaftu so abate ka kita jeg ona fop waxay fatan ya mo tewano he ka mi ñuna ha jinne bo yaakar te tus na tan yejini a coxo nga halal ne a gaang oten suktu mbafal akop a hetong to a ful nong ndiki ritimano paso ha to hana coxong o bak o caahero he afi ko ka hatahe alay una to anum tuwid fo o bak o ka hatahe dox o bakole to a coxen ndaw ke so alayne ritimbin nan tewano ha o suyu maga ndaw ke to hana ful tafitin nene to tewano ha adal fu ful nene o caahero he aba to hot kata jeg ina fop ke jinene a cox una a sup tox naak pambe pal fo hape taw xamayu nene jaaxeer amay to halal nda aneew lool no lim yaam o cigeno lengo xe boxot ene jinine o timole no pasoxwe mom fana ndefu den ndefu yaalo pas pasoxwe andi woga xaɓaak nda itam a coxtoga xa pasaxa mbad nog na a cira mayu nda ka layogel oxu gen na fo o pasox mbad pamum jeg kiro halal yaam ku xel na jeg dangurin taret ma den bo ataxa yal pinke a ngumoga xa pas no taxar ka mbad a ngum na sax xa pas ndiig ananga rokida moyoy etan we gor dik andet o kin fo o magum habi nomad andet u itam to o mako he a hel a odo de lomad no nde bandongum a war a okin o ha bafit ina sahjan to yaga adane ka bug oxu fina nan nene o boxot a xoxof to naga waga warel mbaat o fiyalo pat mbaat o boxot o kiin basil ne mbaato pat dane andona ye jege o leng o xata boxot na a jolanga o ndewum a boxotan basil ne o kiino xe tawar ina wene a mbañano mbar nda anda man neno pat a xel a jala ñal ne fop so o yengole te jengel kama ndok bo no feto la nda ndeer ne o magum tax ina ta damel adode o maad sate ndak fo ndak ya ta dudena a wetan wa o ndebum a fokata xire mayu ndaxa muc lo ndebum a dak ni daan nda taga wiin we ka det togun neno pat fogum a layin waag ke refo maad kam saaxle ta riƴa toox o ndik pambin fapum to a siñ maaga faap den ka reedu o maɗag fo o yaalo ando maak ya ta xonna a waas a teex ka o leng a xel naga ne genar we a may ina kam mbin ne o maako xeno mo yoy we a ɓisa o ndeɓum teex ke ndax ta geekanin o ten a siika lay anga bo o maado xe a bugo ret a rokoga na ndokale ndeɓonge ndaxa ɓog dinu to a ɗeet a ɗatale o ndeɓonge retata koy bo a refat o ɗeet to a waag ata mayu a xotogu a a sipin a ndeer a kambale a unale a genwanga ta ande
han o maado xe anan wiiw no xirene nda a unale a yenanga o maado xe a waaga sax o warel no xirene wiin we fop a ɓaat a moƴo niw o moyoy we nda ya o maagum a sayna wiin we a mbañ ano ndod o maad o ten fo ɓasilum fop yaam ne ta mosna refo pat kene a ɗomin te yiifan bo a xon o ten itam ndiiki koy o fogole bugaam i ndokiid no ke refna ndut fo ndoom seereer ndoom ne no rew we i mbaaga lay ndoom jegate ndiiki sax to yaaga de ne nguc fo ndut a jegit ina solo no goor we naaga ndoom a jegit u solo no rew we no ndoom ne o tew mbaat o toogo xe alal toogu njambaarum no ndoom rek o toogo seereer a waagit u lalit jambaar a refu o toog a roomu anga neno fesola xucwina a waag ata lay a moƴata refo maak to a refata o tew tigi neno kooro xa xucwina o toogo xa roomu ina yiifum a waag ata ref na tolax etan ka o toogo xa fadeer na jego kor waag roomu to ndoom ne itam xel fiyel a ciiñ ndol nir ne nda ndiiki roog mayu sax ndoom wate to wena mbi'an bo ndiik mbi tatiren ne taw xel ina o fi tel fo ne ta fi to geena bo leng sax a ndoom wa ya da njeg ina o kor ba ƴut roog we fop ka ndoom woogu bo ta yoq yo mbog ina no timale no jolax we i o colax room wooge o seereer a ga'anga o toogo toom weer a yoɓ ano laya mucak yeeq ka ndoxa mbin o tew o toom weer waag lay ndigil kam gendum o toog a bug anga roomu reeri mum a yoɓ a kaac na a layane cungi xane cungi o feet so a retanga koy bo a bugo roomu a cungoga bo a siikalay ta ɓeedwo ndang a ret man to roomoxa o xene ga angan rek a dal fo inoox so a dooro xet a fiisa lang ke ndax ndoom ne a fad noox fa jam so nene ta layo kawloxe ta fak famle so layo toogoxe ta wondux no sarole so koy ta sutit no ndoomi ronge tok ɗik xa piic to ndoom ne a door o kawloxe dal fo jin fak faapum saaxle fop a yokoox so faap fa yaay koy a inoxa kur na ta mu refna a soogo ande koy o ɓiidena roomoka naaga xana ngar a soɓa ɓiiden xa piicaxe a ndiba mu cak ke bo no ratamole o xena room wa saɗe yoɓnu saɗe ñoota paax sax yaam a faño wiin we laye ka ƴuf to nene a leyange ka ƴuf xana doon gaci tooka ndokum a doon gaci toog fogum nene wiin we a sutwa o ndang a ɓisida a ɓaateer itam famble jiina rek xa piicaxe ndiba rek to rew we a ngima a mbeca nda o xena room wa yoɓnu we yaama anda kam wiin wene fop a jega wa andona ka mboot no wiid rek ndax a jeg ka ta ɓisna bo a yaq doolum ndoom ne a waaga fad baxtu ɗik mbaat tadik a cuutanga rew ɗika ndamin ta baf ndoom ne ƴutanga rew ɗika ndamin ta baf mu cak ke ɓalig to a ut be bip riiri mum a muurin pay ɓaal to o feso jegu doole a ŋaynin no pis
so fop angi man ambica anjof no binna magenar we anjawon kel anyam otogo he garanga bo carinale han pangol ke fodan faaxwe angadel o tew agar a jur kaaf tok xoxleten otogo he asaka acelem no bayo nyamakum so no bayo janunum ta deegu falit kene ka tek ta calal kerewe ambiya mbe tombet yaada mborola nda ajega atekita lakas itam njelem ne ka tek ta osatkel so falitane atek ta hapu mahe so koy dif agen nanel acu kale tafel mbinne maga teref ka bo pes mayu mbaat pes takwidu mayu to makwe a akatinan ka farna no ñowole fonde rewne nda kene ka ref rek ndut ndep yam xana mojo akatinel no ndut mak ne rewwe yaata doloka na kene fop taxe bo ndom anan fo ndut yam ndut bo gor karedu yam ndut no gor karedu o mbiñoga xa pesaxe a akatin kel a yarel yam o njeriñ saaxle iyo o fogole kene redu ke ibisidna nun xane o pog nun Ngor Njaay ibisidna nun kam ngel ni cereer ne e o feet ndax roog xan i ɓaato ngarid no ke farna no ndut no goor i ngidma fop koy ngeda yasam ndiig ne a ref ndiig jam foof le ɓuuɓi yem ngeda nen foofi mbaar ngeda yitam yasam maak faax we a yoor wa in to a ndamta in barke faap fa wasik yaay a refa in joko njal nuuna fop